It's Mega Grace Sound Vuma 103.7 minutes before Linda the game demanded Gabriel Sithole and Pindi K ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala ngaphambi kokubuqala usuku lwakho namhlanje before emsebenzeni uye ku-interview uye bank uye court namhlanje bamba sengiyavala ekseni. Ngivumele ngikhulume kanye nawe namhlanje ekseni empilweni kunabantu ababili okumele ubalwele empilweni yakho. Kukhona abantu okumele ubalwele ukuthi baba seduze kwakho bese kuba khona abanye futhi abantu okumele ubalwele ukuthi abasondeli empilweni yakho. Bobabili abantu kumele ubalwele, omunye kumele umlwele empilweni ukuthi uba seduze kwakho uyasondela futhi duze kwakhe noma izinto zingakuvumela ukuba usondele duze kwakho kodwa kumele ulwe ukuthi uyithole useduze kwakhe. Laba abantu kumele ubalwele ukuthi bebe seduze kwakho abantu abasimamisa impilo yakho nabaphakamisa impilo yakho, abantu abakwenza impilo yakho ibe ngcono kunalokho kade ikhona izolo. Balwele laba bantu ukuthi ubagcina njalo bese duze kwakho. Abantu othi bakhuluma nabama ideas amasha bekusupport bekutshela nokuthi yini okumele uyenze ukuze uyenze ngcono impilo yakho. Laba bantu kumele ubalwele ukuthi uyabagcina empilweni yakho. Wake wabalwela even nempombuthe engaboni ilwela uJesu ithi Jesu ngisindisa. Abantu ababeseduze kwakhe bathi ayithule ingabanga umsindo, kwasho ukuthi le ndoda engaboni iyakulwela ukuthi uJesu abe seduze kwayo ngoba iyazi ukuthi khona into ezoyithola, izothola ukubona emehlweni uma eseduze kwayo. Khona abanye abantu okumele noma ngabe kunzima kanjani kodwa kulwele ukuthi ube seduze kwabo ngoba ibona abaphethe ukhiye wala kumele ufike khona, ibona bakwenza ube motivated empilweni noma izimo zikunokha zikushaya noma kanjani. Kulwele ukuthi laba bantu bebe seduze kwakho. Kukhona futhi abanye abantu okumele ubalwele ukuthi abasondeli empilweni yakho ngoba njalo mawushare nabo izinto bakutshela ngezinto ezinegative bayakudiscourage njalo. Makuye wakhuluma nabo bathi lento oyicabangayo noyikhuluma ngeke ize yenzeke. Kulwele futhi ukuthi ungasondeli eduze kwabantu abanjalo. Abantu njalo mabehlangana nawe bekhulume ngamagama abantu, njalo mabehlangana nawe bakriticize abantu abathile, bahlezi bekhuluma into yokubhidliza, bakhuluma into yokwakha. Namhlanje ekseni ngicela uthathe isinqumo sokulwela ukuthi kube khona abantu oyihlukanisayo nabo noyiqhelayo eduze kwabo ngoba umqhubeka nokuba nabo empilweni yakho, impilo yakho izoba stagnant, ngeke iziye phambili. Uzolokhu ugida endaweni eyodwa iminyaka ngeminyaka ngoba khona abantu obagcinile empilweni yakho ongakulwela ukuthi bengasondeli eduze kwakho. Ukhona abanye abantu kumele ukulwele nje ukuthi awukhulumi nokukhuluma nabo ngoba into abayikhulumayo ivele ibulale lento engaphakathi kwakho. Kulwele ukuthi kube khona abanye abantu abathile ongafuni ukuyi-associate nabo, hayi ngoba ubazonda, hayi ngoba ungabafuni kodwa understand ukuthi into onayo abayi-understand bangaze beyibulale nento onayo. NoJosepha wakhuluma into angatshelwe uNkulunkulu nabantu abarong, watshela abafowabo ukunokuba bemsize bemsupport, kwayibona abamngcwabayo, kwayibona abamfaka emgodini befuna ukubulala lento akanayo. Ba-understand abantu ukuthi bapha abantu ongamele uyisondeze nabo ngoba abanye bakhonela uku-aborta iphupho lakho, abanye bakhonela ukubulala lento uNkulunkulu akayifakile ngaphakathi kwakho, abanye babona into ozoba yiyona wena ungakayiboni bese bevele befuna ukuqeda ngawe ngoba babona into ozoba yiyona kusasa. Abafowabo bakaJosepha babona ukuthi uJosepha one day lo mfana lo uzosibusa, uzosiphatha, base bazama ukuqeda ngaye. Namhlanje babalekela abantu abanjalo abafuna ukucindezela nokuqeda lento uNkulunkulu akayifakile ngaphakathi kwakho. As you are starting your day, ake ucheck uWhatsApp wakho, ucheke nama contact akho ukuthi abekho yini laba bantu abafuna ukuaborta iphupho lakho, abafuna ukuaborta ivision onayo, abafuna ukuaborta lento ofuna kuba yiyona kusasa ngoba labo bantu badelaya iprogress yakho, badelaya nempumelelo yakho, badelaya nokuthi usheshe ufike la ofuna ukufika khona. Abanye ngabe bakude nempilo, ngabe sebe achieve izinto ezinkulu but they cannot reach their destiny because they are surrounded by people that don't understand their vision. Basurrounded abantu abangali understand iphupho uNkulunkulu akabanikeze lona. You must distance yourself from such people who are demotivating you, discouraging you every time. Zama ukuyihlanganisa nabantu abazo understand iphupho lakho nevision uNkulunkulu akakunikeze yona ukuthi usheshe ufike la uNkulunkulu afuna ufike khona. Mawenze njalo uzophumelela, mawenze njalo uzonqoba, mawenze njalo you will reach greater height empilweni. Uyokwazi ukuthi uachieve iassignment uNkulunkulu akakulethele ukuthi uzoyenza emhlabeni. This is Mega Grace Hour on Vuma 103. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.